Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sisay dyan an matibay lamang maghilot. Ta unan naman na puputlan ko baya. Unidig di sa at big rarapas mo ko, Angel. Uning puputlan ko, makulog na naman. Andi pag nagatukaw baga ako pagkatapos matindog, isus ang pagtiso ko. Naduso, tabi. Ekstano! Day man ako nasala sa posisyon, Angel. Tama man sa posisyon ko. Hindi ako makino. Matindag ko. Yan o. Ang pagtindog, isus naduso, digdi o sa puput. Tapos pag maglalakaw na ako, kaya man tang nag-newscast digdi si Angel, sige so ehersisyo ko. Marita dahil nag-post ngak si Angel. Ano ba ito? Baka kung naliptan kayo dahil Angel ade, di dapat kayo ni painitan naman. Iyo pag minalipot baya di unisa ng lower back. Yan. Sisen matibay diyan kay ni magremedyo lamang. So pwede ta nganing nakatutok kaya sa aircon kan uba ka. Sabi ni Angel, napanood. Naalaw rin maray na agatabi sa imo. Ki Frankie baby dyan sa Magalyang. Bagday ni nagkonta dayuhon ko naman mananggad si Frankie baby dyan sa Magalyang sa Barangay Utso. Ano tabi? Ekstano! Yung mananggad di arakan medyo mahaloy-haloy akong tukaw. Dispes ang pagtindog. Isus na gari minatagas na madusuon. Well, anyway. Ini may nag-suggestion sa tuya. Tabi, happy birthday da tabi sa BFF niya si Ronelo Ramon Mendina alias Pogi kan Tanawan, Bigaa, Legazpi City. Hali da kay Tisay. Enjoy your special day. Yan. Happy birthday da tabi. Sa BFF niyang si Ronelo Ramon Mendina, also known as Pogi kang Tanawan, Bigaa, Legazpi City. Yan, sabi ni Tisay. Uyugon man, may Tisay pala na nagigreet sa imo. Padihon da, nagbe-birthday man so padihon ni Yina Laurin, si Jerry Murano. Yan, happy birthday da tabi sa iyang padihon. Si Jerry Murano, sabi ni Yina Laurin. Yan, tabi Oy, Tata Frank, dyan sa Magalyang, impormari daw nindot tabi si Tata Frank na tibaad ko niya na Sabado. Kung da ini maulian, mapa-istira ako diyan kita Tata Frank. Ining lower back pain kong ini yun na mina tukar ini sa sakuya mga a year sa ang paglaog nan kan lipot tabi yan. Maraynal daw Webes ko niyan St. Jude. Happy birthday kay Vice Mayor Bobby Cristobal. So sa tuyang amigo man tabi happy birthday Vice Mayor Bobby Cristobal kan Legazpi City. Tabi hali sa bilog na staff kan DCGB AM and siyempre sa sakuya po kay Pio Fernandez. Happy birthday tabi sa imo Vice Mayor Bobby Cristobal.
Kumusta tabi si Kwan? Ay, long time no see na si dating Assistant Director Cristobal, si Oka. Ayan, Tata Oka, ganda umaga sa iyo. Sana nakikinig ka pa din sa programa ano. Si Tata Oka na Cristobal. Happy birthday tabi sa imong aki kay Bobby, Vice Mayor. Kumusta man tabi Sir Oka na Cristobal? Asin sa familia kay Madam Lorna. Nata ngayon may arthritis ka na. Oy, sa familia, uy. Good morning tabi isa sa Indo. Kay matauning lower back pain ning puputla na ini. May tinara ko kay Angel kung nata nangyari ini. Kaya ang reseta niya iba man. Kaya sige sana chiring-chiring ko digdi sa tukawan. Tayo su abiso kan mga nakakasabot. Sige sana ang liad-liad mo niya sa tukawan. Aday man mapupwede na sigyan turutang birik ta digdi nakakamera kita sa tingog kan Banoan. Good morning sa Indo Gabos. Me gusta me ecstasy. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos, dapat enot sa Gabos. St. Jude, yung devotos dyan ni St. Jude tabi, may pagkakataon maghapon dyan sa Kwan, sa Lapu-Lapu. St. Jude, yan, tabi. Nag-mensahe kasubago si Madam Claire na Hariri, and I will read in toto so sa iyang simbag duman sa request niya to na kung mapapwede makahuron siya. Manungod duman sa reaksyon mamamilagud mamamilagud dyan sa Barangay Dos. Good na good kay mamamilagud an Barangay Dos. Yan. Ay mamamila tibaad iyo ano daw kung dai di magdianasan ako mamamila sa imo tabi mamamilagud so taliunod sa daw makako ang taliunod tabi mamamilagud yan tabi diyan sa Barangay Dos yan ta kasuhapon baga akan the other day ba yun ano kagaya kasuhapon nakahuron ta si Councilor Alex Howe manungod duman sa ipigbubusol niyang resolusyon na i-exempt ang Ligas Peños sa parking fee. Nasisingilo na kan SM ining nag-adang-adang na 24 sa Lunes. Ngunyan ang sambag ni Madam Claire na Hariri is good morning Sir Pio. Wala pa sir. Inform agad ako sa iyo if meron na. Yan. Referring siguro kung ano ang magiging kasimbagan, I don't know. I don't want to preempt kung ano ang gustong sabihin ni Madam Claire na Hariri, pero ma-assume lang kita na tibaad kung daay pa ning kasimbagan na gustong sabihon, daay pang kasimbagan yung management kan SM City Legazpi manungod sa ipigbubusol na ining lakdang ni Councilor Alex Howe. So we leave it as it is and we are not remiss to a certain degree. We are not remiss of our duty and responsibility sa ngaran kan patas na pamamahayag. Sir Tony Reyes, good morning tabi isa mo. Sa ngaran kan patas na pamamahayag tabi na kuanta na kaigo kita ning effort na makuan sa indang kasibagan and we leave it as it is muna tabi yan. On the way now with Senator Tolentino sa Maurarucan Ginubatan Sara Sir Tony yan utak kasuha o gunyan baga so pag-abot man agad ka na next kutaan na maabot ngunyan si Senador Zandro Marcos kundi day nag-abot report ba kasubago ni Pading Jimmy yan kaya so nagakapera na sa ng kasarabay man na kongresistas ni Sandro Marcos ang yaon dyan. Siyempre yaon dyan ang sa tuyang kongresista kan Tercer Distrito si Didi Cabredo yan and on the way naman tabi dyan sa Pamaoraro so grupo man ni Senador Tolentino. Yan, Kagawad Chris, suro silensyo ka, Kagawad Chris, talaga naman boda si Doc Passion. Nandito pala yung ating senador. Wala ka mala paabiso. Yan.
Sir Tony, good morning tabi sa imo. Thanks for the information. Nagapod si Madam Rose, nata daw. Ano daw ang kwan? Madam Rose, good morning. Talionod ang hanap mo. Oho, taliunod. O di dakol. Wow. Sige, tapag day ni maulian, mako ako dyan sa imo. Pipiri, pisi sanaan sa asin, tapos didupog, ititapal sa puputlan. Araw mo kon ano kay araw mo bulong kayan. Oh. Paano sign of old age na yan? Lang iya ka. Loko. Ang bulong kayan, araw mo kon ano? Balakang man. Wow! Baad nga ni nasubrahan ng balakag lang iya ka, Madam Rosa. Iyo. Tapos ang pagsilot ka yan. Ano? Ako di patarantaman lang. Loko. Sige. Ang pagsilot ka yan. O sige, thank you. Oh, hi na si Chef Jiang. Naglunad na sa baroto. Madali na. Very good. Kaya pala, Dali sige, na. sukuro carving niya dyan sa nasa LCC Mall. Iyo. Tapos sa Sabado, madyan siguro dyan ta ang LCC kuwang pa contest siguro sa pagluto. Sa Sabado naman siya. Anong oras siya maduman? Hindi anong oras? Nganing mahilingtan ko niyan kung ano ang mga kompetisyon. Alas 3 Alas 3. Tamang-tama yan. Oo. Ang LCC pa, bako man yan sa pag-advertise ko, ha? Oho. Ang LCC pa, sige ang pa, kunyan, mindakan pa demo, kung ano Very ang good. product, na pwede. So, gusto magkunyan, magkatempag-atensya. Sa aga, Sabado, alas 3. Product demo. Yan. Ay, product. Mabuhay si Sabado, Romitan. ay. Si Romitan, mabuhay. Ay. O tara mo, ipatos mo sa Solupin, sutali unod, ipadara mo ki Jang, ta kikibliton ko si Jang pwede. duman. Yo. Sige. Sige. Igwa. Tapos, pwede padaranta ka na. Tanganing pa siguro na iyan. Paano kaya? Pag-ururang na araw na tangan na iyan. Pwede pati pananong taon ta ka. Igwa ka dyan ng, gwa kang Serpentina. Yan. Serpentina. Iyo, makakukuha ka tayo ko. Di sain ang Igwa nga ni ako kay kunyan. Igwa nga ni ako kay suka huy bagang guwardya sa kudal. Iyo. Na pag nagduot, Langatong. talaga mawamatian. Igwa. May video baga kay to si Jang, sulangatong nangungo siyang pako, sulangatong tinangad niya. Gunmoan. Iyo, natamaan ako ka sa abaga kan taro. Wala o di baga. Iyan ang pangontra sa makbas. Iyo. Tapos sa mga durot-durot na ayam. Di alas 3 LCC Ayala Malls. Alas 3 sa Ayala. Tapos siya nagdidemo sa Ayala. Then sa human sa kunyan, sa pahaw siya kan sa nagdemo. Iyo. Sige ta, kibliton ko sa naduman si Jang. Yo. Sa mga kunyan kan LCC. O basta pa, ano pa ang gusto mong ilaag dyan, magtaram ka lang sa igwa. Ayo, mas ito tama, pahilot ako kay Mama Mila Good dyan sa Barangay Dos. Iyo, igwa. Sige. Kunyan lang. Madali man lang yan. Baka sa intermis, pwede mo yan kunyan ang kilakad bulan tapos laya. Okay, sige. Okay, sige. Salamat po. Basta so kunyan ha, so panghaplas na tunay ka yan, agwa di pataramdaman lang. Loko ka. Sige na. Si Jang, sa Sabado kibliton ta ka dyan, hagadong ko so kwan, taliunod ha. Yang. Dan Belanghel, good morning. Boss Dan Belanghel. Sir Dan, maray na aga tabi sa imo. Tiba adaan na surip. Ang bulong da, utrohon. Tama man agad Angel, ano? Tiba adaan na surip, utrohon. Sir Dan, good morning. Kumusta dyan sa tropa? Sir Dan, sisayan mga maluyan ako sa tropa dyan sa luwas. Dahil man ako pigtabangan, makakuaning makahuro lamang na kuan. Leader transport, kunig ning masabay so affiliated baga sa Manibela. Suma-strike sa Lunes, tulong aldaw. Inda kong nationwide dito, baka sa Manila sana. Sabi ni Mayores, halo-halo. Iyo. Sain kita mahalo-halo, Mayores, kan Bureau of Fire Protection Sorsogon. Tabi, Mama May. Sige. Di may mga istorya na kita dyan sa luwas. Isiyon tamo ng dara ni Chief Jim.
Webes ko niya na taon-taon alas 10 day kalingaw, PhilHealth ang kasabay niya to. So igwang concerns diyan query asin gustong makaaram kan informasyon na sali sa PhilHealth, beneficios asin iba pa serbisyos alas 10 yan. Meantime, tingog kan banwaan. Kumpadreng Jimmy, Chief Jim, good morning. Yes, tadi yaw na ngunyan digdi si Senador Francis Tolentino sa Moraro Community College sa mainitan pagsabat sa ngunyan na mga evacuees na yaon digdi. Kaya nagpa-picture at minukaw sa tao kay ning mga kababayan nagpakatukaw ngunyan digdi sa Laucan na campus picture si Senador Committee on Justice pala siya Oo. sa Senado sabi ba ni Oo. taon-taon kawan kita nin pagkakataon na ma-interview. Sir Tony, good morning. Ma-live niya to. O galing busy pa sa sandali lang. Oo. Yaw di selfie maski ng pusing ini tabi pa rin. Si Senador Tolentino. Sungsungan ka tolo sini. Yun mo Malaga na pa rin kung saya siya linya. Bataw mong monitor ganing Senador, good morning. Live po tayo sa radyo sa DCGB. CPU po sa Angkor. Sige, good morning, Tio. Good morning. Yes, Senador Tol. Magandang umaga po, magandang umaga. Yeah, Oh. Anong nangyari? Nakulunan ng mga brasa. Oh, sige. Agad ang reaction tagari pipa arestar ba si Duterte si Bato sa ICC siya Committee on Justice. Okay, sandali lang ta. Okay, pabiluhon mo pa di tapos taon-tang monitor tanganing Okay. kantaan. Bilong. Tawan sa laki monitor ini. tanganing ka na. Okay, pwede Senador, makidisturbo kami sayang ng oras. Ito. Dito sa tainga po yan. Oh, sige. Okay. Oo. Yes. Hello, Senador. Magandang umaga po, Senator. Hello. Hello, Senator. Naririnig ko kayo. Yes, magandang umaga, Senator. Si Magandang umaga. Pio Fernandez po ito ng DCGB Legazpi. Napapakinggan tayo sa buong Bicol. Opo. Una po, Senator, ano po ang ating parang good news sa mga evacuees naman natin dito? Go ahead po. Ongoing po yung construction natin ng housing. Oo. Relocation sites. Diyan na po. 376 families. Oo. So, 376 houses ang pinagagawa. Wow. Permanent relocation na po ba yan, Sa Senator? Barangay Mauraro. Yan, Barangay Mauraro. Ginabatan. Opo. So permanent relocation. Permanent po yan. Yan, opo, Housing very good. land. Oh, very good. Opo. So yan po siguro. Yung good news. Yan ang good news. yeah. And maiba tayo, Senador. Sa Lunes, SONA, what do you expect from the President? Go ahead. Siguro yung pag-address ng problema sa inflation, yung mahal na bilihin, yun po ang gusto marinig natin. Yeah, opo. And isa pa po, yung sa ICC, what's your reaction sa yung International Criminal Court? Press conference po ako kahapon. Sabi ko, mali yung desisyon, walang jurisdiction sila. Yeah. Magpo-program na po kami ngayon. Opo, salamat Sige po. Thank you so much. Sige. Thank you so much, Senador. So yan, tabi pa di si Vice Mayor Jima nung huko si Kagawad Kate Padua, Kagawad ABC mga kapitan raw na digdi and natural sa Mayor Chino Garcia BRBC man sa Kagawad Palabrica at Kagawad Mixamano. Okay, so yan na pa di an sa tuyang pakipaghoron ngo niyan sa BRBC kaya na hapon oras ini Senador Francis Tolentino ali digdi sa Mauraro Community College. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadreng Jimmy. Hali dyan sa Ginubatan, kasabay si Senador Francis Tolentino. More than 300 housing units and ongoing ang construction dyan para sa relokasyon kan beneficiaryos kan siring na proyekto tabi ha. And itong sa ICC tabi sa International Criminal Court na iyon sala sa pahayag ni Senador Tolentino itong desisyones na ito kan International Criminal Court manungod sa war on drugs kan nakaaging administrasyon. Good morning tabi dyan and happy birthday sa inaanak kan sa kuyang pinsan si Vilain
Villalos. Oy, Vilain, good morning. Nakamonitor ka patabi dyan. Happy birthday da kay Queenie. Yan, aki ni Grace. And happy 51st wedding anniversary. Uy, da ba? Ngunyan ang ika-51 taon kan kasamiento kan sa kuyang mga papay buda mamay dyan. Si Pai Tato, buda si May Pansa. Uyugun mo an. Oy, dyan sa Karamuran, pipaisian gabos na taga Karamuran. Wedding anniversary ngunyan, nina Pai Tato, buda ni May Pansa. 51st wedding anniversary, talaga naman. Happy wedding anniversary tabi sa Indo. Sagkudaan dyan, happy birthday man sa inaanak ni Vilain sa kuyang pinsan dyan sa Karamuran. Si Queenie. Yan. Sige tabi ha. Pai Tato and May Pansa. Happy 51st wedding anniversary sa Indong Dua. And happy birthday manda sa inaanak ni Vilain, si Queenie. Pai Tato, May Pansa, alam na. Wedding anniversary. Basta sabi ni Angel, basta wala po akong aram dyan. Bakit? Ano ba yung alam mo na hindi ko alam? Yung alam mo, alam ko rin. Pare tayo nagkaalaman. No tiene pega. Yung mga taga-Karamuran tabi ha. Anniversaryo niya ni Pai Tato buda ni May Pansa. Sí. Wedding anniversary tabi ngunyan ha. Yan, sila Pai Tato at May Pansa nakamonitor sa radyo. Yan, tapos sa YouTube si Vilain. Pai Tato, May Pansa, alam na. Anniversary yun nindungon yan. Si Chito na atibago. Sir Chito, maray na aga, listening online. Good morning, Sir Chito. Me gusta mi así. Me gusta mi así. Me gusta mi ex. Sa pakibati manda, happy birthday kay Ronilo Mendina kan Biga Legazpi City ang nagbabati Tisoy. Ining si Ronilo birthday, may nagbabati Tisoy, tapos kasubago nagbabati Tisay. May Tisoy, may Tisay. Mama Mila good morning sa Indo dyan sa Barangay Dos. Good na good ang Barangay Dos kay Mama Mila Good, and happy birthday da. Sabi ni Mama Mila Good kay Vice Mayor Bobby Cristobal. Vice Mayor Bobby, happy birthday tabi sa imo, sabi ni Mama Mila Good kan Barangay Dos. Mama Mila, mapaistira ako tabi ha. Mga kwandiyan tao nila naman sa puputlan ko, yun na naman ang nagtukar. Sige. Mama Mila, good morning diyan sa Barangay Dos kay Kagawad King Abuedo, Kagawad Hufano, kay Senior Citizens President Jerly Martinez, Kagawad Dantes, Grace Gludo, Uno Salya, asin kay Kagawad Magalong and Kagawad Hufano. Siyempre kay Kagawad King, ha? Mama Mila, good morning. Oras Pilipinas, 9:30 sakto. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Clemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. United Home C-Tab, abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ng proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ng proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall.
nalulok na. May Active Clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise? Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o papabakunahan? Papabakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po iba yung ginagamit ko. Ngayon gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko. Dati medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women
Planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Dedi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Nay, sukli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe. 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Badi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, halis sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation na solusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na kayo makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaron na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ladies, now is the time to see you shine. Audition booth from Binibining Silka 2023 is now open at SM Sininaga Mall Hallway, second floor beside M. Rillier, and Watch Central this July 9, 2023 from 10 a.m. till 9 p.m. Audition na and be the next Binibining Silka 2023.
Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kuya na si Kong Joey. Kong Joey Salceda. At idulukan masa. Dainang iba yung Salceda. Padagas ang pagatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, at idulukan masa. Joey, Salceda. Dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man tayo si Kong. Joey! Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Wooly & Sons, home for trusted, energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, especially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Eurotech. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Karimi Milk Tea Bar. Cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with the traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Karimi Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Karimi Milk Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Karimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, dire-diretso na kita sa programang Tingog Kanbanwaan. Igo na lang kita ni 14 minutos bago mag-abot ang alas 10 nin pagkaaldaw.
Si Kumpadreng Al, magandang umaga. Kumusta ang ating teritoryo? Ang daming tao dito sa ating teritoryo, paring Pio. daming tao ngayon. Daming biyaya. Doon tayo sa medyo... Yan. Doon tayo sa medyo bilo-bilo. Yan. Kausapin natin si Congressman Pino dito sa medyo bilo-bilo. Ang daming tao kasi dito. Paring Pio. Sige. Parang piyesta. Parang piyesta sa... Rinibong tawang yaon dyan. Ginatos na tawang yaon dyan. Yugun mo no. Sige, buwelong una ka mo, Kumpadreng Al. Grabe, matinding tao pa rin. Grabe dito celebration plaza ko dyan kan Embarcadero. Oo. Sige, ibuelo pa rin Al. Executive Director, Atty. Bido Garbin, tabi, paring Pio. Nasa linya, Congressman, good morning, si Pio po. Good morning, Pio. Good morning, Sigabos Regat Sabay. Yes, Congressman, daing pondo data daing nagpupundo ako Bicol sa katataon na ining biyaya. Tabi, anong yaon sa Indo? Well, Pio, speaking of which, simultaneously may nagpe-payout sa 3rd District, may nagpe-payout sa 1st District, and so dito, digdiman sa Celebration Plaza, approximately mga 4,000 tupad beneficiaries will be receiving their salary sa indang pagtrabaho sa Lauki, Sampulo or Quincy. Okay. Rinibo ang recipiente tabi, Congressman, Attorney Pido, rinibo ang recipiente ngunyan? Well, tama ka, Pio, and ini padagos-dagos dahil apisar kang so regular na tupad, nagpiping out naman duman sa mga evacuation centers baga. Oo. Sabi ko sa imong saro sa kada pamilya kang almost 5,900 na evacuees o pamilya will undergo this tupad na ani magkaigawa magkadagdagan na income. So, he will ask kung nata padagos-dagos, nakulong pa kitang programa, Pio. Kung bako EDOC assistance, tupad, Sustainable Livelihood Program, programa sa mga parauma, para sira. So, nagiging regular activity, Pio. So, hindi lang. So, parte kan sa tuyang core advocacy, padagos na aktibong partisipasyon duman sa Kongreso tanganing may daratang mga mihoras digdi sa tuyang mga kababayan. Opo, speaking of which, tabi, Congressman, by the way, nag-upload ako kay Pading Al, mas marin na sa cellphone, tabi, Pading Al, sa cellphone, tanganing mas kunyan, tabi, nagring yan na cellphone mo, Pading Al, yan, tanganing mas kwanso sa tuyang pakipag-ulay kay Congressman Pido. Congressman, speaking duman sa kunyan, sa paghanap din ng fondo, paano nito na susustiniran tabian, Congressman? Well, ang sa tuyang uwang representante sa House of Representatives continue to actively participate in all the deliberations with the end view of, lobbying for those programs and projects that is really dito sa Poland. And we are so fortunate that Chairman ng Commission on Appropriation, si Congressman Salvo. Let's speak of the position comes with it, siyempre, so mga budget na shall we say, pwede akabor sa mga kababayan sa Bicolano. Yan, opo. Sige tabi, Congressman, dahil na kami maistorbo, gulpian dapat ang asikasun yan. Kung ikaw ka pang mensahe, go ahead, tabi. Thank you, Pio, for this opportunity. And salamat man sa PBND City for covering this activity, tabi. Opo, sige. Pading Al. Congressman, Attorney Bido Garbin Jr. tabi, sa Executive Director, sa Bicol, sa pag-bisita rin sa district na mga tao ngayon dito sa Alcalero Celebration Plaza dahil nga rin kaning payout sa temporal barangay na kami na nagkasungapon ang mga barangay na schedule na aga na pila pa yan ang schedule na adyan na hapon.
punisto mo na dyan pa di so negosyo mong tubig. Ayan, medyo maluya supply ka tubig sa Legazpi. Lagi ka. Sige. Thank you so much, compadre nga lali dyan sa Embarcadero na kaulay niya to si Executive Director, dating Congressman, now Executive Director kanako Bicol, manungod dyan sa continuous payout kan mga recipientes para sa mga recipientes kay na tupad that is yan po ang produkto kan sabi ta nga ni paghiro kan sa tuyang elehidos opisyales, particular yung ako Bicol, mga kongresista dyan, Kongresista Zaldico, Kongresista Jill Bungalon, and syempre sa Ways and Means Sara Congressman Joey, and yung ako Bicol Executive Director dating Congressman Pido na may pondo, yaon niya, kwarta kang tao may pondo, pero kung daing trabaho na ang kwartang iyan mapabulos sa komunidad, wala din. Kaya araw po kayo duro diretso ang mehoras na yan na pinag-resibi ka na recipientes dyan. Ingatan, gastuson sa tama. Iyan na nagkaka-receiving kwarta kan tao sa efforts kan sa tuyang mga ilidong opisyales na. Pwede na pading na ikon yan, tanganing ma-fill out kita, babaylo tayo mamaya, ikarga na natin yan lahat. Salamat ka sa inyong pag-antabay, mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan